Kapitang Inteng! Marikwanang! Marikwanang! Na, apay ngay. Kasla awan mangmangag na. Ay, pukaw manan, ipigpig sa... Marikwanang! Gumatangak man! Nay, si kamagayam day tamari tuyang. Nabayag ka ditan? Ay, itay pailaeng. Anya ngamin ayat ti aramidam. Agsalsala ka mo dita sangwanan ti silpon mo. Naka-short pan. Naka-sports bra ka laang. Agtik-tik-to kak, mare. Daytoy na, buyaam ti video. Daytoy. Ha? Ay! Anya ngay asala day tamaray. Ay na, una yan. Nagsiksi kamot una yan, itiday ta video. When, mare, masapul a sexy tapno ado ti agreact umado ti followers ko iti TikTok. Kasta ka day maray. Wan, teknik day tamaray. No kayat mo agad i-search mo lang ang tinagan ko iti TikTok tapno mabuyam amin dagiti videos ko yan. Makitan to maray. Awan mo load ka. Into nag-load ka I-download mo nga umuna ti TikTok app. Tapno mabuyam dagiti video nga in-upload ko. Di mo liplipatan ti agreak akan ag-comment. I-follow naktumot tayo. Marikwanang, gumatangak man iti kape kan asukar. Mabitlaang, tayalaang ka, maribanang. Na. Apay ngay akas tatiin suot mo, mare. Naka-mini skirt kan naka-sports bra ka mat. Bagbagay ko malaang, maray. Wan makit di amaray. Kas kala teenager. Kastoy nga minti uso nga outfit iti TikTok ita. No kasta, ag-tik-tiktok ka, maray. Yes, maray. No kayat mo abuyaan nagiti videos kaw. I-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Makita mo amin ti videos ko iyay. Di mo liplipatan ta ag-react ag-comment kan mangi-follow kanya. Masapul ka ding nga ad-download, maray? Kuwin maray. No kayat mo agaramid ka iti account mo ta isuro ka no kasano tag-tiktok. Ang mga no agungat ni Inteng. Samay sa, saan ko abagay ti mini skirt kan sports bra? Mabalin mo nga'y sekretom. Mayatag TikTok. Sumikat ka. More skin, more followers and reacts, maray. Makitan to, Ay, at gayam tay kapi ka na sukaragat gatang, maray. Agyaman ak, maray. Ay, saan akong agbayad? Taur-urayan nak ni Inteng ijebalay. Ilistampaylaan. Apay akas tati kawits mau kagawad. Kastoy matiuso itakwarag. Nagalas. Kano bagay ko, kano ko nadagiti TikTok viewers ko? TikTok? Wen! No kasta, agsuot kayo laang iti revealing abadaw, tapno umadaw ti followers yaw. Tas lakas jayan No, kaya't mabuyaan nagiti content ko, i-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Di mo liplipatan ti ag-react, ag-comment kan i-follow naktumutay. Aywan, anyat gagaram. Ay, umayak bang gumatang iti soft drink, di basit laang. Day talaan. Kan may sabal ko ta tinapay, day talaang. Ay, Anya ti buy-buya di ta cellphone mo, tuyang. Nagluto ka kigay. buy-buyaag man dagiti TikTok videos ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw tanay. Kaslagraraman. Anya day ta TikTok, Umasidag ka ngamin ate, pabuyak kan ka dagito'y video na.
Ay, mabitla ang tayo puti sa na. Ha? Nagsakit nga min tilapayag. Sige, atoy kita. Yay! Na, Una yun data bigyaw. anya, sexy ka din ni Marie Kwanang. Naka-miniskirt ka naka-sports bra laeng ni Marikuanang. Kita, naglaing agsala. Saan ka day? Mabalhin mo't nagsala nga oray nakapantalon ka naka-t-shirt ko ma. Di ko na nangamin kanya. More is kind, more followers ka no. No kasta, aramid na laeng data tapno sumikat kan umaduti fans na. Kaslakas jayan na. Ay nalipatan ng samutin akagawad dito'y barangay tayaw. Ay kasaritam tuman data ako marim tuyang. Ay nagalas na aramidan na. Nga din lang ko pagsasaritaan dakwaraw kung dagiti tanod na ama ipapan ka ni kagawad ko anak. Agkakatawad na pa. Ay kat dinamag mo kumaida Mabainak. Ang mga no ibagada at chismuso ak. Iso asikat ipagdamaga. Ay, jakmet amo no anya. Kasla... TikTok. Kung kunadan sa. Ang mga no jay TikTok video ni Marikwanang. Kanya dahi ta TikTok. Aya. Ay, narigat nga i-explain inteng. Umasidag kalangan kanyak, tabuyaam amis mo. At to'y ti cellphone ko. Silpon. Aha. Ne. Dayta. Anya nga dagita a video. Nakashoot pan kan. Yay. Naka-expose bramot ni kagawad ko nang agsasala. Yay. Wen nga rod. Sumut laeng Ay, kasta ti aramidan ni Marikwanang. Ay, saan lagayam amay maysa? Adugayam ti inpos na a video na. Nagalas Ay, saan asyak ti pangibagaam iti dayta inteng? Ah, Ni Marikwanang ti pangibagaam. Ay, oo na yun, Chip. Makapakatawa mo to'y video ni Kagawad Kwanang. Ay, Mas dawak nga ro Jipaut. Tanabailan na pailayang ti agsala iti kakasta asala. ay na. Kat no naglaka ti kasta, Chip. Ha? Mabitlaang, tapabuyaan ka. Nay, timakdal ka mo tan Jipaut. Chip, Ah, mangipatukar ka iti TikTok music, tagsalaak. sige. Anya ti kayat now. Jay fast, when no jay slow. Oray anya ditaan, Chip. Sige, dahito iti kayat ka. Oh, Alang nga roden, patukar mo, tagsalaak. oh. Ah, Kastoy, Chip. Kita ma. Kabaalak mo't ati agsala. Oh. Nay. Apay nga inidip mo ti music, Chip. Kita ang agsalsalaak. isardang mo ti agsala. Nagalas ang buyain. Ay. Anya nga iti makunam, Chip. 10% lang mo ta sala. 90% apopugay. Uy, sobra ka mo, Chip. Pudno mati ko na ka, Jipaut. Kat sikangay. Kabaalam ka diti agsala, Chip. Kabala ka, ngamjak kayat nga ipakita. Tama nga no makita nak ni Anggang, ilkat ungtan nak tukit day. Oh, kun kunam laang dayta, Chip. Ngam ti kinapudno na. Di mo kabaalan ti agsala. nakitak di inarami jo ko ni kwarog di tasangwanan ti barangay ha. Jipa. No kasta. Nabuya yu amin, Kapitan? Nagling kami gaya magsala. Saan mo't, Kapitan? Impadas ko laeng. Kitnukas kala expert. Katno ko na ni Chip Kwarog. 10% sala, kun 90% papogi laeng. Na, imbaga nakan ka data. Yun, Kapitan. Diyos ko. Apay ngayon agkatawa kayo, Kapitan. Mamati ka ni kwarog jipo. Tapod no ti ibagbagana.
Ni Kapitan Mat. Kat no kunayo itay, nalaingak nga agsala. Ita, ibabawi yaw. Nay, apay ngay aseryoso kayo matan, Kapitan. Kat no agkat katawa kay wala ang itay. Ay, seryoso ako na. Sardengan nyo dahita TikTok. Ah? Dahitan ton, ti pa kaibabay na niya. Mayat TikTok. Angam ko ma. Jay education ti ipusyo. Tapno ada maadal dagiti viewers. Ay, nasaya at tanda ka dito'y paraangan niya, Maray. Umayak lamakiin ni istorya. Ay, wen Maray. Agtugaw ka dita pagtugawan, akawayan. Ay, wan Maray. Ahap. Ah, Ay, wan gayam. Nakitam ka DJ videos ni Marikwanang iti-tiktok? may salaeng ti binuya. Ay, sus! Binuyam ko maamin ah. Ay, kasano ko maabuyaak. Kat jakmat magustuhan ti araramidan ni Marikwanang. Di mo magustuhan? Kat nagsalalaang mag. Ay, saan mo't ada kas ti agsala? Ang ag t-shirt kan ag pantalon ko maa. Ta saan mo't amasapon anak ka miniskirt ka nga agsala. Sa bagay, tadamot dagiti dancers. Nga uray saan daan naka-underwear. Iti sangwanan ti kamera. Kat sikat dalat tamag. Husto ka, Marituyang. Ang depende iti agbuya dayta. No siya akot jak kayat abuyaan ti kakasta. Ngam ni Marikwanang, okay lang nga ipakita na ti legs na kadagiti viewers na. Tinapatag, ado ti reacts. Diyos kan followers na. Ay na. Imbag ko manusan na bakbakutan na. Kunak ilano po na ako, Mare, ti pangibilbilangan nyo kanyak. Saan mo't gayam? Ay, Ha? Marikwanang, ada ka dito'y paraangan da Maribanang? Wine! Kat nangag ko amin ngayong bagbagayaw. Kat katawaan dakpay gayam. Manipod ita! Saan kayo na kumaray? Ah. Aglilinipat tayon! Ay busan ti asin, tuyang. Mapan ka man umutang iti tirsina ni Marikwanang. Ay na, saan mo anam namaan na pautangan nak ni Marikwanang? Apay ngay. Kagura nak nga road. Si kalatan ti mapan umutang. Apay akagura na ka. At amanan kalukwan nga naramid mo. Kinat katawaan mi ngamin kin ni Maribanang dagiti TikTok videos na. Ay unay kayon tuyang. Kasanon nga may nasingiran ti utang ta. Ay kat bayadan tan ah. Awan nga rod pangalaan ta iti pagbayad ta tuyang. No apay nga napakibibiyangan nyo ni Marikwanang. Di ulat tabaybayan day ta parang tik-tiktok na. Pakaragsakan na nga raw. Wunan, siya kung tinagbiddaw. Mala, inka umutang iti asin ken kuana. Ay, mapanaklangan iti sabali at tersina. Mala nga raw, mapan ka. Basta siguradwam nga da isang put mo nga asin. Awan mo tanti makita ka video ijay TikTok mo, Maray. win nga raw. Dinilit mo ka di, Maray? Wen, indilit kon ko kumare. Kababain gayam ti inaramid ko. Pasensya kayon ah. Kwa, Marikwanang. Da kami tirumbang nga agkid daw iti pamakawan mo. Takinat katawaan da ka. Ay, pakawanan na ka, Maray. Uray siyak, Maray. Sapay kumata mapakawan nakmut. Agyaman nakit di takinat katawaan dak. Ngamen, ijay ana amiris ko asaan gayam anasaya at tinaramid ko. Ama pan agsalsala, anaka short pan kan naka-sports bra, iti sangwanan ti kamera. Tapno umadula ang ti followers ko. Mala, saan mo na panunutin day tamaray? Tinapatag, insardeng mo. Ay, agpamerienda ka nga ro din ha. Anya ti kayat yu ameriendaan ta ilibre kayaw. Ay, dayta. Ay, uraan niya ditan, Maray.
Noan niya ti kayat mo nga ipamerienda. Isulatan. Sige, tay kaimasan nga ron at tinapay. Ang merienda tayaw. Ay nanakwanang. Sana dakas ti ag TikTok. No lang kat may parbang ti isuot mo akaw. Kapitan, umayak ka! Stop! Maritoyang, steady ka lang. Ha? Huwag kang umasidag dito. Ha? Apay, kapitan. Ano data? Umay ka dito barangay hall, di ka mo't agmas kan agpisil. Mapalinlat tamot taawan mo't COVID dito'y barangay. Kaya, Ay, uripay! Agawit ka tayong kaagmas. Agpisil ka pa'y. anya kamutan, kapitan. Sapay napatagtibagak. Ah. Adda ngamin ng takaw Ay, kung nakmat nga agawit kan maray. Ha? Patiliw ka ititanaw, no di ka agawit. Just kikit diti kastaw. Eh, Hindi to'y bado kong ti pagmaskaw. Aday ta. Naaputan ti agong kaniwat ay, ko. ay, basta agawit kan. Di nakman pag high bloodin abigbigat. My goodness! Ay, uuwan. Gawin ako, kapitan. Marikwanang, gumatangak man iti asukar. Oh, ang damas ko nakapisil dakpay. Oy, nanatuyang. Agpila ka. Nay, apay ang pila. Pila nga raud. Kasta ti patakaran dito'y barangay tayaw. Taumad adun tinakubaid. Anya, asino man ang tinang ipaulog iti dayta? Ni kapitan manan. Adula aming amuyaw. Marituyag, di kan sumana udita. Agpila ka din. Kanay. Nagadupay tagpilpila. Kan umadayo ka pasig. I-maintain yung mata si social distancing yaw. Na Oh, next! Ala, paunaan tayo manlangan ni nanatuyang kakabsat. Tanay, senior citizen na. ay wala. Rumbang la asak ti paunaan nyo. Tanakapsot ti tumong kong agpila. Malalaway ka nga rodan, Maray. Ta-check upok pa ti body temperature mo. Anya, pati dayta chik apam. Agraraman kayo, mate. Ijay sudad lang, tagar aramid iti kasta. Uray dito, Maray. Mala, itangad mo ba si taulom? Taalaan ka iti temperature. Aday ta! Naa, dinak mo lagatan iti kasta Nagdakkel mo dagita mulaga, man. Di mo kaya timalaan iti temperature. Awan mo't ngamin tigurigor ka. Kano 20 iti temperature ka. Naa. Anya, nalpas. Wen, dayta kita normal. Lagayam, nagadong artiyaw. Nan, tay asukar gatangag. Agperma ka pa di talagbok. Isurat mo tinagan, oras, numero ti cellphone mo, kan permam. Anya! Ay, just kay! Nagadumot nga ipapaaramid yan. Manaktak ti kasta. Darasam kit day, nana, tanay. Ado kami ang nakapila. Unan! Adula amin nga muyaw! Papa na, Marituyang. Pumanag na ka dito'y kalsada ng awan mask kan face shield mo. Ha? Awan kubeg dito'y barangay tayaw. Apay-pay lang nga agmasak ngay. Ay sos, kasapulan lata. Taday ta ti patakaran, Maray. No, ijay syudad iso. Uray dito'y ayan tayo, Maray. Taawan ti pilpilyan day ta a COVID. No nakapoy ti immune system mo. Talaga ang makaptan ka. Ngem, no nasalunat ka, adayo ang makaptan ka. Ay, makamo ka. Di mo amo ti maisuro, Maray. Siya ka ti soro yun. Kanalalaingak mo't lang nga adayo ng dakayaw. Papanam nga rod. Ilay. Ay sos, ingkapay agmask Sana, nadulamain. Ay, Aday tati tricycle lang. Para! Asino ti agpaili ka da kayo ato Antibanang, nanatuyang. Ni Marituyang, kwarog. Ay saus, awan pismas mau, kan awan pisil tiyaw. Suray, ngam di kay mabalin nga ilugan. Anya! Ay, anya kamutin ko araw. Gumatangak ton ijay ili iti face mask ko. Tanali patak. Bawal nga raud.
Matiliw tayo. Alan ako raw, gumatangak ijay paradaan. Promise! Saan nga rod amabalin, Maray? Nan, yag mo man nga ron ta face mask and face shield mo, maray. Yun na, ay sus. O sige, lumugan akong kwaro nga. Ay unay kamutan, Maray. Intayon! Okay, let's go. Bye-bye, Mari Panang! Ay, ang Marituyang! Isublime tapi shield ko kan mask ko! Ay naglokon? Inala nanti face mask kan face shield ko. Ay, loko day giant ang Marituyang! Sumre ka kundi ta palingkay. Katangak amin na nakasapulan ijay balay. Tapno sa anak amap-mapan ijay tersina ni Kwanang abaa. Awan mo't siguro timang sita kanyak ta kompleto at may adda face shield kan face mask ko. Ate tayo, lumanang kayo. Mabit lang, Nana. Anya, adda face mask ko. Adda pa face shield ko. Mabit lang. Tay quarantine pas yung ay. Ha? Ay ikwa, nalipatak. Ay, di yung mabalin ti sumrak dito yung grocery. No, awan quarantine pas yun, Nana. Anya kay mutan. Awan pa'y konsiderasyon nyo may. Nagadayo ti lugar may. Anya barangay ti ayan nyo, Nana. Ijay barangay kabildatan. Nagasidig met. Ala, soblyan nyo ti quarantine pas yun. Awan, narigat ti lugan ijay ayan may. Kan may sa, awan mo't COVID ko. Uray alaom ti body temperature ko. Adto'y timuging ko. Nana, pasensya kayon. Ngem talaga akasapulan ti quarantine pass. Ay sinalbag kayo kitday. Awan pa'y no nga aramidin nyo. Ano usan nyo nasublian ti quarantine pass yun, Nana? Tanarigat, no labsingen tayo ti paganurutan ditoy. Ay sinalbag kiti kastoy. Wow! Wow! Ay, manglikaw ak ta ijay bangir ti pagnaa. Bareng makalusotak ang makastrek iti palingkay. Adak lang arudan dito. Didak pa'y lapastreken mo. Uburot, tupay na kita apulay suno soldado. Excuse me, ma'am. Sana di tati pagnaan nyo. Ijay balaso ti kalsada ti pagnaan dagiti agpangato. Agpasalog lang ditoy. Anya, ay unay kayo mutang. Pati dalan maiparitan ti magna. Kasta ngamin na talaga ti patakaran, Nana. Surutan tayo ati paganurutan. Aglablabos kayo, sir. Itay sandak apastra ka ni palingkay. Sa ita, paritan dakmanin amag na. Anyalat ko dito'y ilin ngay. Umay agmat tidar. Anya kay mutang. Alakit din, Nana. Umalasyo ka ni ti bangir. Tapno makapan kayo iti katyo apapanan. Ay sinalbag kayo kitday. Gaputad da paltugyang. Kunamitlan na sino kayo nasigsiguraw. Nana, aramidin mi lang ti trabaho mi. Wan! Ngam amuyo kumamit ati mangtad iti konsiderasyon. Alam, Nana. Umay kayo. Kuyugan kayo abo Ay malaki. sorang! Adda matakon saka. Jak kasapulan ti mangitulod kanya. Kun may saan akon nga agtuloy iti papanak. Agawi daklangan. Ngam sukatan nyo ti pagpritik ngayon may dito ilay. Anya? Maday ti kastangar aramida, Maray. Makiko-operate ka Tapno malpasen da ito a problema ti pagilyan tayo. Unmat nga men, Marituyang. Kasano amalpas da ito a pandemya, no di ka mo't sumurot ka dagiti patakaran. Makitinulong ka Wan! Ha! Anya kayo matan? Diyan la ko man invoice voice out direct nak. Saan da mo lagayam nga ayunan? Awan pa'y serbiyo ako kumaray. Ha? Marituyang, ibagbagami laeng ti agpaiso. Wanan hostown! Aw, adto'y ti maskan face shield mo maribanang isublikon. Ay, saanan. Kukwa mo day tamaray. Ipadawat kun ka. Ay ka-thank you nga rod, ha? Kapitan, adda face mask and face shield ka. Makastrakak matsiguron dito'y barangay hall. Ups! Wait a minute, Maray. Check up pagpay ti body temperature, ma'am. Ay na, awan gurigur ko, Kapitan. Let me now. Hoops! Itagad mo ba si taulam? Tapaltuga kon iti pag-check up ti body temperature. Aday ta, Kapitan. Jesus, nalubat mo tin. Anya mo tin. Di mo't agunin.
Ay na, bayam nga mininday ta, kapitan. Awan gurigor ko kunak lang arudang. Ay, mabit lang ta, tay manual ti usarin ta. Daytoy. Nay, day tay samot mayipipit iti kili-kili day ta, kapitan. Isumat. Ala, ipitem di ta kilikilem. Naday ta, nayipit kon, kapitan. Ala, agtugaw ka pa'y ladita ta urayan ta ti resulta na. Manungay a minutos, kapitan. Medyo agpalya-palya dahi ta. Iso nga ang mga noabutan na tili mga oras a panaguray mao. Anya! Ay, just kimot time! Kahit ibagak nga rudan at Madamdaman! Kita agpay no adaguray-gur mo, wuno awan. Ala, kabayatan ti panaguray mao. Aglag-in ka, di talagbaw. Manang? Wala! Talaga kasta. Anos that's life talaga. Ala, agsubliak. After 5 hours, maray. Naa. Ha? Agsuratak man la dito'y lagbukon. Saan ko nga isurat ti puno anagan ko dito'y? Hehehe. Taynagan ni Kwanang Abaak ti isurat ka. Kentay cellphone number na ti isurat ko dito'y. Dito'y. Number 25, ti pangisuratak itinagan na. Ha? Pagan anok nga isurat tinagan ko ngay? Never! Ay na. Ay sos, naggatulmutan to'y kilikilik. Aglat-latin samot ngamin to'y impaipit ni Kapitan dito'y kilikilik. Ay sos na, apay ngay, naggatulmutan. Hay! Ay, hello, Kwarog. Ayabam amin akabaranggayan tayaw, taumay da dito'y barangay hall. Abayanggal, anyat ko ang dadita. Ay, ada pagsayatan. Pinasyarnak ti amigok abalikbayan. Umay mang tad ititulong kada tayaw. Kasta ka di anggal. Darasin niyo, tani, pumanaw mo't laadagos ti amigaw. Wananggal, pakamwa kadakos dagiti kakalugaran tayaw. Sige, darasim Ay, sos! Di nakapastrakan ni Kapitan ije Barangay Hall no makita na nga awan face mask and face shield mau marituyang. Sa anak nga raw da makaangus. Kasla mapugsat ti angus ko no nakamas ken nakapisilda. Ay, sos. Ingka pa'y mangala iti face mask mo, maray. Ada ka mo't maribanang ungtaman ni Kapitan no ungtan na. Anya? Kasla saan tamot nga agkumaray. Isakit nakmat Ay, awan day ta kumakumaray no salun at tayo mat ti maisagma. Awan mo't COVID ka. Uray pa'y maray! Inka kitag face mask. Ay, awan nga raw. Jak nakagatang. Ay, ada pa nyo dita. Isaw ti pagaput ko iti agong kangiwat ka. Ay, wano tisyaw no isaw. Na. Ay, adan sa bulsa at isaw. Mala, mapantayon. Dahito yun, ti pangabong ko dito yung ngiwat ko. Mala, intayon. Taamangan numaibusan tayo iti grasya. Anyan, kanyo aminin. Nawarasan kayo aminin iti gift pack. Well, Kapitan. Agdardaras ti amigaw. Iso apin manaw adagos. Iso siya kung ti pagyamanan yaw. Taidanon kuntaw iti amigaw. Nagyaman kami, Kapitan. Awan yaman na. Thank you. Maasyan ngamin kada tayaw. Tayo na istorya ti rigat. Ita a pandemya dito lugar tayaw. Ado tinapukawan iti trabaho. San aya? Well, Kapitan. Ay, ako na, Kapitan. Anggal! Adang imbati ti amigo yung Akash. Ada! Ay tama na, naka-envelope. Ada ka Lucas. Mayat Tangiwat to Yung ipangag ka dagiti kakadwayaw. Day, anya man ang tiyar arasaas mo kan ni Kwaraw. Ay kwa, awan. Ito dyan ay taakwarta Iwaras mo. Mabit lang at bilangag. Natayin, ti Maramas. Kurang tayo ito nung maiwaras amin 5,000 lang. Nay, nagbasimagay. Ay, uray pay.
Basta di mo ibulsa dayta. Ala kakabsat. Kastoy lang ang tiaramidin tayaw. Nagiti nagan ang nakalista ditoy. Iso ti pagpilyad no asino ti pagtidan itikas. Bonus daytoy. Ay bonus. Ay kasunod dagiti mo na naglagbo kapitan. Hindi na pan pa alawas na kita. Mairaman amin. Manipudrogay aging ga iti uday. Sige. Ala, kurang. Mangaramid ka iti pagbunutan. Number ti surat mo. Kahit no anya ang number ti mabunot, di iso, ti pangitadan tayo iti swerte. Ada 5,000 a piso siya. Ay, darasam kita kurang. Aramid mo, ti paparamid ka. Unang kangil. Ala, bunutan tayo. Sige, bunot. Tinagasat ang numero. Sakwa. Ada dus na. Dus. Ken ada 5. Number 25. Ala. Basahin mo no asino tin number 25 di talagbo kwaraw. Unang kangil. Asino? Number 25. Ha? Ninanakwanang! Ay na, nagswerte account! Ay na, nagbayatan! Ay, mabit lang, kapitan. Wait a minute. Malagip ko dayta ang numero. 25. Apay data ang numero? Birthday? Wano anibersaryo ka ni Paribidong? Wano? Ngay numero dayta idinaglag-inak di talagbok. Nan kita akman. Oh, isaw kapitan. Siyak ti akin penmanship iti dayta. Nagan lang ni Marikwa ng tinsurat ko. Ngam kinapudno na. Siyak ti naglag-in dita. Ay. Apay ngamin asabali ti insurat mo anagan. Ay kwa. Basta. Siyak ti akin numero iti dayta. 25. Siyak dayta. Siyak. Ay, sorry Maria. Ngim nagan ni Marikwa ng data. Basol mo. Tapay asabali ti insurat mo anagan. Isu asure. Ay, awang basol ko dita ha. Ay, apay ngaya kasta. Ay, apay ngay! Ay, day tantukat ngamin tasukir ka na natoyang. No nagtultulnog kayo kuma, di adda ko magrasya amaawat yo. Ay namaray, hay! Nagmayat lakit din aya je binuya ta asinay, din nanugan ko naman. Kas jay a pelikula ti kay kayat ko abuy-buyaan maray. Jay danugan jay bida, jay kontrabida. Danugan mo jay kontrabida, jay bida. Agdin-din nanog dalatan, aging gaamal pas je pelikula maray. Aksyon ako nada. Koko Maray. Diyo ka din nadlaw nga itayak paila ditoy. Ay, Maribanang, nakatugaw ka magayam di taigid. un nga raw, apay ngay asanda ka anadlaw maray. Kasanaw kat istorya kayo mat ngamin nga istorya. Ay, wan maray, jay ngamin binuyamikin ni Marikwanang. Jay bida, dinanog na jay kontrabida. Ay, aguray ka maray, tasya kong tag-istorya. Wen, amo kung dagita nga istoryaan nyo. Itayak pa'y nga agdeng-dengag kada kayo. Aya, Anya kayo muten ako kumaray. Agboy-buya kayo gayam itisini. Ang didak pa'y ayaman. Ha? Sa anak mo't nga agpailibre kada kayo kahit. Adamot kat pagbayad ko. Ni Marituyang apay adi na kay nayaban kat imbagak mo't nga ayaban na ka. Nadaya imbagbagam. Kunak nga ayabak ni Maribanang. Ngam ko na matasanan. Ita, asino kada kayo ti agul-ulbod? Apay nga, tawan mo yan tim nga gluto kwa raw. Napananaya ang kangil. Kuna na mapan makichismis Nga maging itaawang pa. Kat sumip nga tayo. Ado siguro ti pinagchichismisan da Mabisi na ko. Uray sa kangkang. Mabisinak matain. Isunaytan. Nasibang pitmutlangan. Ay, banang dungo. Ay, agluto kan, Pakawan. Jak agluto. Anya ka no? Angkang, makaungat mat ni Anday.
Pakawan ka no ti aglutaw. Kastoy lang ti sikreto day takwarag. Banang, honey! Barbaro day ta, honey. Honey, my darling! Ay, agluto kan, Basta! Jack kayat ti agluto. Agluto ka, lumabising ka! Na, Timanawan. Talaga makaungay. apay ngay nga ta. Napanla nakichismis, agong ungwitan. Asit gam ngamin lambingam. Ay, uwan anya. Mabit lang tasit na kakastoy. Ay, agluto ka kadain, honey. Pahani-hani ka pa dyan. Ah. Di naktupay mailibring agbuya iti sinay. Kaanaw, dyan na udi ang agbuya ta iti sinay. Idi... Kaano day jayan? Oh, di mon malagay. Manulaang matayat agbuya iti sinay. Na, apay akilat ngamin analagip mo day tapan nagbuya iti sinay. Ngamen, napanagbuya da marituyang kan marikwanang iti sinay. Hanggang didak pa'y inayaban. Iso nga ita, sakti tam. Ay, sanak nga agluto iti kanam. Honey, sweetheart. Ha? Urayan niya pa iti ibagbagaam. Darling, sugar, babe. Ha! Jack kayat! Na, Makaamo ka nga agluto iti kanam. ay awad lata kwarog. San lata nga agluto ni Antim? Naguyong matitan ni antay ang kail. Punumet nga minti imbaga na, adya kon mailiblibre nga agbuya iti sinay. Ay, basol mo matgayam. No nalagip ko la kuma, di inlibrek. Ngam tinaudi apa nang ilibrek nga men. Idi pa'y a black and white ti sini. Ha? Nagbayag mat nga roden Isumot lagay magumurgurakan ka ni antay. Ay indakari nga kaon, banang dungaw. Kay, anya kumaita. Apay ngay anak katugaw kamit taditan. Sigud mate. No makari nga kat itimpla anak adagos iti kapay. Ay, saan itan? Da. Apay ngay anak baliw kan. Mamin anulaang matngay nga ilibre na kuma iti sinay. Uray mamin sanlaang. Awan nga ron pa'y mit kwarta. Kaanaw, amadaan ka iti kwarta. Ay kwa, mabiitan. Kasta man ng tiimbagam idi kanyak. Di ka kadin agong unget dungo. Di nakarakupan na kasta inkaig. Tatalaga agumurgurak. Itimplakan na kun iti kapit. Ay agtimplakan. Amumat ti agtimpla. Kwa, nasamsam it nga igupain. No sikat ti agtimpla. Maamiris mo itan. Ano awanak? Saan ka nga agbiag intay? Anya ka magtananggal. Ayaban nagpailang mat nga agtimplay ti kapain. Saan nga ron akayat ng timpla? Si kanto mat nga main. Nakatimpla kan? Aw, adtay. Uy, kita na lang ang titinimplam. Akapikit, jak magusto na. Ramanam ngamin Sige man. Ay, napait! Ay, Ha? kurang ti asukar na daytoy. Kurang. Win, may mayat at talaga nun ni ang timpla. Kapitan, madlaw mat asaan anaplan sa dayta uniform mo? Madlaw aya. Wen, Kapitan, nakunas-kunas. Win garod. Saan ba't ngamin aplinan sa ni Banang? Gumorgor ang amin ka. Kaya't mo asawan. At dahil kiyoyaw, Kapitan. Win garod kagawad. Di nakpay kat itimplaan iti kapay. Di nakpay ilutuanan iti kanay. Ay, kaasi kamot ano kasta, Kapitan. Nagrigat no gumuran ni Banang. Ado ti apektado. Wen iso asaan arumbang apaybay agumurakan ka. Da kayong tumit nga men. Basol yun. Ne, apay kumaabasol may. Inayaban nyo kumamit edi napan kayo nagbuya iti sinay.
Ay na, kapitan, ay ayaban may, ngam tunggal ayaban may, aglablaba. Wano saan, agdaldalos. Wano aglutluto, kasjay. Kasta ka di? Wen, kapitan. Na. Iso asaan na kami arumba nga pabasulan. Uncle! Ayan, Mau! Ay, nandito ako. Saan ka? Ha? Si Kati aglablaba? Di ba't kaya diyan timtagla ba? Sakit. Nakadaster ka pa. Di katintagla ba ko araw? Nasakit ti bukot kon. Ay, talaga gaya mga gumurgura pa ilang ni antikan ka. Di nakto pa itimplan iti kapit. Di nakilutuan iti kanag. Di na pa'y plansyan ti badok. Di nakpain kahit nga ilaban. Kasi akong kwero. Ah, ay kasi ka mo Ay tangkal. na. Kung saan mo pa yabagay ti agdaster? Ay, dak pa ikit di bagay ti aglaba. Marituyang, adda ibagakin ka. Anya day tamaray. Adda maggayam ilkyo da kapitan kan maribanang. Anya day tanga ilki. Di mamaw, Saan? lovers quarrel. Anya maninday ta. Agap apa daa. Ay, apay ngay. Gumurgura ka no ni maribanang. Tasaan man la malagip ni kapitan nga agbuya da iti sine. Ah, imapal siguro ka data. Wan siguro Kat ita, saanan nga ilutuan ni maribanang ni kapitan. Di na pa'y kano ilablabaanan. Ay sus, kaasimot nga rod ani kapitan no kasta. Kas jay gayam no gumura ni maribanang. Kas jayak mo, nugumura akin ni badung ka. Kas laidi na udi agimura akin ko ana. Ay, ja indot-dotwan ay iti kanin na. Ay kahit anya nga'y tinapasamak mare. Ay namaray, ay na, ay, inay ayo nakmatlaeng ingatangan nak iti sabong ken chocolate, ay, Kahit nagsursuri akan niyak, uray la nagparparinto mong nagpakawan. na yan, nag-sweet kayo matan. Una, kasla inaram nak manin, iso amayat ti adda asawa na maray, adda mangay ayo kun ka. Apay man na nakitaan nakitikas tangay, marituyang. Ay, agluto ka matin aba ng dungo. Tasak matin naglaba. Dinak ibaon-baon, intay. Nagdakil man na kita matamon. Jak kayat ti agtrabaho dito balay. Kaya't mo asawan, sak amin ang tagtrabaho. Katuan Sino nga taglampasok? Agwalis. katsika Anya mo tikas to apa ng dusam kanya kung dungo. Kurang pa'y dayta, intay. Anya pa'y nga ti inayon mo adusak. Ijay ruwar ti pagturugam. Anya, maraming lamok doon. Aging ga iti dinak itrate nga agbuya iti sinay. Kastuyak latan. Sige, agbuya ta iti sini. Kaanaw? Pangalaak nga ta iti kwartak aya. Kaanaw? Inton bigat. Siguraduam amatong palday ta, intay. Uncle, apay nga inayaban nak manang. Bapat kami agbuya iti sini kanian time. Sumurot akmay? Ay saan? Ha? Awan tagpakan kadagiti mapanawan mi adingwan. Kayat mo asawang, agbati ak dito yung balayaw. At nagbantay ka. Anya matayin, kayat kumati agbuya iti sine. Intan, intay. Anditan. Sige man langan, agbati ako dito yung balayaw. Ay, jibalon tangay banang, inalam. Agbalon kayo, pay. Dayto inay. Inna po'y kansidaan. Yay, unay mo daytan nga agbuya iti sine. Tanagbalon kayo pa iti na po ikan sidaan. Si katinagbati di tabala itangkel mo, kwarog. Wala na kwanang, napanda nag-date. Na, nagdate ang dangay. Napanda nagbuya iti sine. Nasaya at
Tapno saan agumurguran ni antim kan ni Uncle mo. Sige, panawan kayong dito istoryaw. Mapan ko pa'y pakanin dagiti aso kan pusa da angkal. Ay naintay, nagpintas jay bida ijay binuya ta a pelikula. Hindi nagkita na ijay bida a lalaki. Ay na, uray ka lang nakasangit. Katno aging gaita, makaluluwa ak pailaan. Uray ka at napunasak na ikalwa magastoy. Sana all! Anak! Nag-sweet kayo. Pas lang kayo lang boyfriend ka nag-girlfriend. Ay, banang. Dungo. Ikagluto na. Ay, ay, kwarag, Ah? mangan kan dito'y tainlak amda ka. Ay, naimas ti sidaan tayo alutwat. Huwanan tay! Sige, tainak pa'y agluto. Ay na. Nagragsakan ni antay angkal. Nay, agtirtiraray pa'y anapan naglutaw. Kas jay mo ilagayam. Tapno maayayo ni Antim. Dinanog da jay bida, Maray. Kinangati da. Dinanog na ibagbagam. Kaslasan kamot ang nagbuya. Aguray ka, Maray. Nakaturog ak samot nga agpaysaw. Na, ayun anya. Kasla nanggag ko ang nagurok ka. Naimbag abigat yo, kukumare. Na, nakaisom kamot abig-bigat maribanang. Napandan sa ngamin nagbuya kan ni Kapitan. Aya, Wan, mapan kamin tumanan agbuya inton umay alawas. ay na, adda kumamot ni Badong ka. Tadwa kami ama panagbuya. Kahit kasanuak moten ngay, awan partner ko. Nagbiro kamot ngaminan, amara iti partner ma. Wan, marikwanang. Mayat ti adda ka hulhulding hands na nga agbuya iti sine. Kayat yaw ta istorya ak jay binuya mi kan ni Inteng. Ay, marikwanang, sublyan ka. Na. Agbiro kamutan iti boyfriend mo. Tapno adda partner mo. Tapno di ka umapapal ka na kami. Mayat ti adda partner na. Wanmat ngamin, Kapitan. Saan apuro trabaho? Ikamat iti oras kan panawan minanabanang. Takasta ti agasawa. Sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.